aprangsi media ro pipar piglo nili tum nang ka chop phapona tengpen pini bangso jai meglona si tong dona pot ning thelo kebang jilangan islame nili tum bhan bidi sore pen chenglok jakong horanta nang pidun bombo si nili tum ta towar cholang dinglo aning kan manga son taksi pining aning kan le thotame United Students Union of Karbi Anglong mati pithek pen usuka bangso so ingdeng kre pho amhang ke thek arani ladak Dengaw habar kangchilang so picnic spot long sini tumangke karcho katalona jai mek padupon lo keceng se jai mek bangke patudap baji kreisia poritum songa lama pangjar pondel songa lama pangjar pondel phi bangke litum kachikimo sai mang deng deng polo bangso phi bangke litum bangke niliin ban bang mai cheri pon sila bangso Radamai P, lapen Radamai P long bangke Dengong High Secondary School principal konokda sar nang hitong sialang itame niltumban jumesan alam the kosonsi song kacari lo charlia song ning sibe de klaibe peng vet chingnum pet pendo pisi kosonsi der long re farman jesemet pet bangke sonsuri kisung ke boy toklang hin le punor adu hoye pula puthak le punor chuki chuka ma mubda puthak le democratic rona te me sosi arjap thik ban kachi song ban thai ma hala solam te melang ni tumban alang lin pani tumban bangke ning ki perung bolam thelang tidan nang than polo maten nang pajini polo lapen ni tung ki pugang tung mang lahelo ni tumangke ni tung la bangso United Students Union of Karbi Anglong mate usuka song bang lapke non political democratic students organization racharia song man chira pre pin isi lochalia song sila bangso song bangke kedam tang 2011 ningkan mate surina kresi ningkan wosika cheklo nipai kora ke thomanisi bukule rong supilong edo United Karbi Club lo siamang patheklo wala pen piningan bangke ningkan krepo nang chok si pinian ni bangke bangso kangchilang so picnic spot long bangke ningking deng krepo amang ke thekani la bangso karcho katalon ajai megni tum deng pondo lasini tu ki pugang tung bang laila ni tu bang lo charlia song por kai ke ta ning jever jongsi Karbi Anglong long ring se chingthur le aprang yo si paprang ni bangka pre bangka chingthur ada long reason si paprang ni pre tu bangke loka charlia ba awar sa ke meseni lo charlia awar sa yo si meseni pre aprang se bangka da bangka pilo foundation mate primary long bangka da bangka dor plupen than bang la bang subang tuni la tadi tu ke thedam long me Karbi Anglong context long mang bangka ja 208 lower primary school long lan tame bangke single teacher mate university loka thana so dasi high school pen high secondary long bangke more than 800 dia da bangso than bang ka dure dula la se prabjin pen Karbi Anglong autonomous council ka chari ke theng la bangso than bang ka dure primary pen high secondary school long than bang ka dure prabjin pen than bang hoi public posrana po ampe ampar same kai ke tali tum thekram long lo je labangso interstate labangso border problem but interstate labangso border problem Karbi Anglong lo bangke labang lo je 1951 ani kan bang sila bangso bangke well demarcated boundary mate adu hoy semal potang lo sini tum thekram lo kai ke je labu Karbi Anglong lo kai ke ta nagare to hoy na pe west Karbi Anglong lo bangke labangso meghalaya tum hoy na pe jo hala adu hoy lo ke to hala bang sora tum kai ke ta ahok chumhur besi kapochina ke do thekran sili tum thekbon lo ladak bangke tum pura meng tu je Assam government tame border area development department Karbi Anglong autonomous council room ta mere bangke pilo border area development board lo samela maso Karbi Anglong autonomous council border development board lapen Assam government maso border area development department to bangke adu hoy lo kai ke ta mela baso kaching tura sai ke claim ke jog bangke hadak adu hoy long ke dorat tumangke kaching tura sai ta tumangke ke tangre so silim theklo lasini tu ki pugang tung bang la helo je 1951 also boundary demarcation teng masi Karbi Anglong ar lo jitu interstate of interdistrict border problem the permanent solution na po apar samene tum kai ke ta puwer je Karbi Anglong ra tum batai ke song ajab thipe ke song jog 2019 ani kan bangke Difu Medical College and Hospital la baso chelong sa ning du me melam la bangso Difu Medical College and Hospital on ta kai ke ta sonsure ka dure thekti doctor ka dure dawai daru dure lapen bose infrastructure la bangso ka dure theklo lapen esambe jong se arne ki jam tar la bangke hidi kumir so se mande je man jaten mane sok chili pon pen halata sok e meser lan sila son silidum thekpolo lapen batai la solam ki de klang do la sok koi klang do hadak sai ke claim bomb pinana tu la bangke hadak se chelang dam la bangso hadak se chelang dam la bangso ara tuman bangke misbehave mate la bangso durbebhar itum la solam kita la sok koi mate la solam kita thekno lasini tu mangi pungan tu mangi la helo je Difu Medical College and Hospital la bangso a problem tame permanent solution ke ban jepan Karbi Anglong autonomous council kachari ke thek ding lapen ohom sarkar tu mandame ala tumara chuning report dikrum lason daksi 2023 ni kan ted empowerment committee government of Assam na bangso 6 schedule ted padolo Karbi Anglong BTR lapen Dima South lapen Karbi Anglong ro tame kan lo more than 2000 la bangso candidate tumanga qualified lo sidame pinya ni tani ningkan ni chokdara pidame alang tumhan bangke labang than bang hoi pekon pedelo la so yak bangke moben jithan lo bangke Karbi Anglong lo ba kai ke Karbi Anglong autonomous council kachari ke thek ding tumanga kai ke ni yeber kupila kan yeber bang kan yeber ke la helo je Karbi Anglong lo bangke
labang so well qualified teacher candidate ka video si teacher appointment pijek delo tang te hala 2000 labang so 6 schedule tel lang yun athan bang to well qualified candidate kali lang ma well qualified candidate kali lang ma last sinil tumbe ke puang tumbang la halo je prabjin pen 6 schedule tel lang yun dun hala bang so kinu na bang puang video prabjin ma than bang hoi pe ponsra ban karbiang lo autonomous council kachari ke tenin ba chuni ripon lo la pena koi tum kari ke ni be non kachari bang bjp sarkar lang tum kai ke puber je sob ka sar sob ka vikas good governance और जाति माटी बेटी तेरे सबका सार सबका विकास कुना लो डेवलपमेंट तुम थैना टेक्नों ले हाँ दिपुरा पे डोंग काम चिंतु चाहे कार्बियांगलों का चिंतु बुकाली के कार्बियांगलों से ahoga चिंतु बना तेल बंके रोंगसो रोंग बोलों चिंतु का चिंतु नहीं आज कार्बियांगलों along रेका चिंतु पुसी पूरा मुझी लास्ट ini tu ke pengen tu bang lailo pada je prabjin pen labangso sonsuri labangso kisum jasa men bangke ala bangso education na problem tame prabjin bang karbiang autonomous council ka cari ketenin da la bangso problem permanent solution ke banje panjeni tum pini bangso ingdeng krepho usuka amhang ka thegarni kachu katalon ajai megalong pe alpi mata karbiang autonomous council ka cari ketenin bada chuni ri padi grimlo kardom dil tuma pini ni tuma lam thigal anbel kardom